Dios pagmunayninpi napaykamuykichis tukuy qankunasta. Kunanqa qallarisunchis kay programa de escuela sabática. Yupayninqa kashan qanchis kay yachaqakuna anqapi. Sábado chunka qanchisniyuq agosto killamanta. Titlontaq nishan yachayniyuq sonqo. Kunanqa risunchis mañakuq tatanchismanta. Sumaqta hap'aqanapaq orakusunchis. Hanaq pachapi munasqa tatayku kunan mañarikamuyki qanman yanapanawaykupaq kay tukuy yachaykunata umaykupi sunquykupi hap'ikunaykupaq. Bendeci tukuy wawasniykita pikunachus uyarimunku chayta ahinamanta astawan yachakunankupaq munakuyniykimanta. Tukuy yachaykunata umaykuman apamuwayku munasqaykiman hina. Chay tukuyta mañarikuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Kunanqa kutichisunchis kay introducción. Eclesiastes pankapi hatuyupaynintaq kashan pusaq huch'uyupaynintaq phesqa. Pichus kamachisqata kasukuqqa mana ima llakiytapis riqunqachu. Yachayniyuq runaqa allinta yachay mayk'aqchus imaynatataqchus hunt'ananta. Nuqanchisqa hunt'ananchis tiyan Diospaq kamachinta. Chaypiqa nuqanchistaqa mana llakiyqa taripawasunchu. Mana saqrakunaqa nuqanchisman hamunqachu. Pay hark'akuwasunchis. Notapi nishan. Ima ñawpaqpis yuyayninchikpi kaqtinqa runaspiqa mana yuyanaykichu tiyan qanqa qhawariyta ñawiriyta allinmanta Diospaq palabranta nuqanchis hap'inanchispaq sumaq k'anchayta. Llaqta hinaqa nuqanchisqa wahyasqa kashanchis sapa profeciasta ñawirinanchikpaq. Nuqanchis velananchis tiyan sumaqmanta qhawarinanchispaq hap'inanchispaq chay Diospaq k'anchayta. Nuqanchis qhawarinanchis tiyan riparananchis tiyan chay chiqanta ñawirinanchis tiyan oracionwan. Chaypita nuqanchis hap'isunchis sumaq k'anchayta. Clarituta rikusunchis chay k'anchaytaqa. Chantaqa willananchispaq waqkunasman. Chayta nishawanchis kunan kutipiqa rikunanchis tiyan chay k'anchaytaqa. Riparananchis tiyan. Chayqa nuqanchisqa riparasunchis ñawiriywan. Diospaq palabranta ñawirispa oracionwan willananchispaq waqkunasman. Sichus nuqanchis hap'inchis chay Diospaq kamachinta nuqanchispiqa mana kanqachu llakiyqa. Amén. Ñawpatapukuytaq nishan ima sumaq seguridadtataq tiyanman tukuy creyentespi. Kay tapukuyta qosunchis hermano Juan. Pay kutichimunqa llallawa llaqtamanta. Vecine, hermano Richard, taqtawan kaypi qhawarikunanchispa Dios palabranta qhawarikusunchis kay Salmos p'ankapi hatuninpi kasan hisq'un chunka tawayuq huch'uyninpita chunka. Kay hinamanta nin tukuy runasta kastigaqqa manachu kaninman runasman tukuy imata yachachiq manachu yachanman. Kay hinamanta niwanchik Tata Diosqa runata siq'un riman, pero imapaq riman sumaqta paykunaqa nin yachanankupaq. Pero payqa nin nuqanchistaqa kaypiqa nuqanchikmanqa yachachiwasunman chiqayta purikuyta, chiqanta ruwayta, chiqanta hask'ikuyta. Paylla nuqanchistaqa cambiawa yatiwasunman, nuqanchis mana cambiasunmanchu. Chaypiqa seguro kananchis tiyan que pay cambiawasunchis.
pay mayllawasun tukuymamanta imayntachu kaypiqa nin Tata Dios palabranpi kay parrafupiqa nin mayqinchus verdadero yachayqa runataqa nin pusanqa huk sumaq kawsayman huk limpu kawsayman pusawasunchik nin mayqinchus chiqan verdadero nuqanchikpaq yachay chiqanta nin y chiqan ñawwanqa nuqanchiktaqa nin cambiawasunchik vidanchikta chiqan ñawwan ñawpaqqa por ejemplo rimanchik nuqanchik mana chunka kamachiyman hinta thashkirqanchikchu ñawpaqqa gustunchisman tukuy ima munasqanchisman ruwaq kunan pero Tata Diosqa nuqanchiktaqa chunka kamachiywanqa limpu kawsaypi kawsachikuwanchik limpu ruwaypi manaña maqanakuspa ni k'aminakuspa ni rimanakuspa limpupi kawsachikuwanchik nuqanchikqa ñawpaq mana samarikuq kanchikchu samarikuspapish domingo samaq kanchik pero kunantaqa Tata Diosqa sabadunwanqa chiqanta samachikuwanchik chayraykutaq payqa chiqan vidaman pusakuwanchik chiqan kawsayman limpu kawsayman pusakuwanchik chayqa nuqanchik chayrayku agradecikunachik tiyan sumaqta chayta nuqanchik entendinachik tiyan mas que hermanos ninku nuqa cambiasaq nuqayta saqasaq nuqay hina ruwasaq mana chay kanchu hermanos Tata Dioslla cambiawanchik Tata Dioslla pusakuwanchik chiqanta paylla llimpuchikuwanchik Espiritu Santuwan paylla dirigikuwanchik kay ñanpiqa nuqanchik a veces kay ñanpiqa pantasunman pero payqa mana pantanchu payqa charayku nirqa ñuqataqa chiqanta sapawuqta thashkichikuwasunchik hermano chayqa seguro kay hermano ama chayman dudaychu ama ishkayachaychu chaymantaqa sino seguro kakuy y Tata Dios yanapasunqa amén hermanos. Pachi, hermano Juan, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Iskay kaq tapukuytaq nishan. Imataq pasanan tiyan. Huk runapi manaraq sumaq kamachiy kashaspa waqkunapaq. Kay tapukuyta qosunchis hermano Narciso. Pay kutichimunqa Caranavi llaqtamanta. Munasqa runamasi, munasqa hermanosni hatun napaykuy kachun Tata Diospaq munakuyninpi. Kunan kutichisunchik kay iskay kaq tapukuyta yachakushanchik limpu sunqumanta. Kay Salmos p'anqapi hatun yupayninqa kashan chunka hisq'unniyuq huch'uy yupaynintaq kashan y chunka iskayniyuqmanta chunka kinsayuq kama. Ahinamanta Tata Diospaq parlayninqa nishawanchik. Pitaq entendiwanman pantasqasniymanta urquway kay tukuy pakasqasniymanta waqaychawaytaq kay wawaykita kay tukuy hatun chakuymanta. Kay tukuy hatun chakuy ama tiyachunchu nuqapi. Mana chayqa kasaq tukuy sunqu chaymantataq tukuy limpu y tukuy chay mana allin kawsaymanta ayqipusaq. Ahinamanta Tata Diospaq parlayninqa niwanchik. Manaraq anchay hina waq runaspaq kashaspa manaraq waq runasman yachachishaspa nuqanchik mañakunanchik tiyan Tata Diosmanta kinsa kusasta. Chaykunaqa kashan ñawpaq kaqqa kashan nuqa reconocinay tiyan pantayniyuq kasqayta. Tukuy runa kay pachapiqa pantanchik. Iskay kaqtaq kashan karunchakunanchik tiyan kay mana allin kawsaymanta. Kinsa kaqtaq kashan qhipakapunanchik tiyan chay tukuy hatun chakuy tukuy runaqta tiyan chaymanta. Chay tukuy ima chiqan kaq yachachiyman pusawasun ahinamanta chiqan kaq
acha mana huchallaq kawsayman. Ichaymantataq chiqankaqtapuni yachachiwasun. Ahinamanta kay tapukuyqa yachachiwanchik noqanchik chay kinsa kusasta hunt'ananchik tiyan waq runaman yachachinanchikpaq. Imaynamantataq noqanchik hunt'ananchik tiyan noqa reconocenay tiyan pantayniyuq kasqayta yahinamanta chay tukuy huchalliykunamanta karunchakunay tiyan y chay tukuy hatunchakuymantapis ayqikapunay tiyan. Tata Dios yanapawasuchun sapa huk noqanchikta ni pipis chaykunamanta ayqikuyta atisunmanchu tukuyman taripayta atiwasunman pero noqanchik sapa hukninchik ninanchik tiyan kayta mana munanichu o kayta munani. Ahinamanta Tata Dios yanapawasunpuni. Amén. Pachi, hermano Narciso, allin kutichisqaykimanta, kinsa kaq tapukuytaq nishan. Ima ancha huch'uyllaraq kashaspa atinman chanta wawapis yachanan tiyan Diosmanta? Kay tapukuyta qosunchis Pastor Corsino, pay kashan haqay Santa Cruz llaqtapi. Chaymanta kutichimunqa. Munasqa hermanos, hatun saludo kay Santa Cruz llaqtamanta pacha, tukuyqankunapaq Misión Oriente. Tata Dios ninches, tukuyqankunata munasqa hermanos, bendicisuchun palabra anekta pitaq kanman songoyoq uyachay songoyoq. Yachay songoyoqqa pichos Tata Dios ta riqsin, pichos Tata Dios ta manchachikon, pichos Tata Dios ta obedecen, anchay kanman sabio, anchay kanman hatun songoyoq, hatun munakuyniyoq Tata Dios. Kay kinsakaq preguntaman tapukuyman hina kay lección 7 newanchis hinata. Hasta ema edadmanta pachataq atisunman Tata Dios ta servita. Kay salmista David man hinaqa nishan hasta mocedad nen, hasta jovencito manta pacha. Kay notampe nen hasta 12 años niyo manta pacha. Su de razón, entonces tiapuanches atisunman pitachos servisunchis kay pachapi. Entonces Dios pa palabranga newanchis kay parlawanchis Moisés manta, parlawanchis José manta, parlawanchis Daniel manta. Payguna kargango chiklasqa Tata Dios paq payta servinangupaq. Entonces Tata Dios paq yanninta purinangupaq. Noqanchispis chiklasqallataq kanchis Tata Dios paq ñanninta purinapaq, nisqanta ruwanapaq, payta kasunapaq, palabranta estudianapaq. Entonces, unas hermanos, atesoman Tata Dios ninchit servitaga, jovencito kasqanchismanta pacha. Wakenga hasta wawitamanta pacha. Atingoman servita, imanatach Samuel, profeta Samuel, pues, wawamanta pacha paipes, templope, Tata Dios te servirá. Ajinamonas hermanos, entonces, que elección en yespe, niwanchis, noganchis, Tata Dios te servinat. Únicamente, alguien, Tata Dios te sirve, paita obedece, paipa nespanta casoy, palabra manjina causacoy, voluntad nenta ruay, chay alguien, chay o bendición, runapaj, tukoy noganchispaj, familiapaj, pichos nin uhuawa, jovencito, causacon Tata Dios paj, munainin pichayga, o bendición familiar penin. O bendición en la sociedad, en el hogar. Pichos Tata Dios paj nesqa imagina causacon chay. Unas hermano, campis causacoy, Tata Dios ninchis bendicisuchun chay hatun deseo tukuyagan kunapaj. Amén. Pachi, Pastor Corsino, allin kutichasqaykimanta. Tawakaq tapukuytaq nishan.
Imataq kanantiyan chay qallarikuymanta munay hinapipis watas pasakushaqtin? Kay tapukuyta qusunchis Pastor Demetrio, pay kashan haqay Cochabamba llaqtapi. Chaymanta kutichimunqa. Qhawarisunchik kay tawakaq tapukuyta. Kay tawakaq tapukuypiqa nishawanchik. Imaynatataq runa, creyente watasña iglesiapi. Watas y watas. Imaynataq kashan kay cristiano. Tal vez yachanña Tata Diospaq palabranta sumaqta. Tal vez chaypi confiakunman, pero mana chaytachu nin Tata Diospaq palabranpiqa. Sinoqa nishankaypiqa nuqanchikqa paymanta yachakuna tiyan sigue yachakunallapuni tiyan palabranta. Chayta nishawanchik kay tawakaq tapukuypiqa. Watas y watas, tal vez iskay chunka, 15 chunka, posaq chunka, hina watas creyente. Y chay kasqama wakinqa confiakunman unayña kani nuqa iglesiapi nispa, pero mana chayqa waliqchu nuqanchikpaqqa, sinoqa sigue nuqanchikqa Tata Diospaq palabranpi wiñana tiyan, wiñananchik tiyan, yachakunanchik tiyan. Chayrayku kay Salmos 90 chay napiqa tunt'aqaypiqa y kay chunka iskayniyuq huch'uy chiklaypiqa niwanchik hinamanta qhawarisunpuni Tata Diospaq palabranta. Yachachiwayku watasniykuta allinta yupayta y yuyayniyuq kanaykupaq. Yachachiwayku watasniykuta. Yachachiwayku mayk'a watatañataq iglesiapi kashani. Riparachiwayku. Allintachu rishani manachu allinta. Allintachu Tata Diosta sirvikushani manachu allin sirvikushani. Chayta nishawanchik. Niwanchik allinta yupayta. Allinta yupayta. Allinta nuqa riparanaypaq, a ver, imayna kashan Tata Dios palabran. O imaynataq ima tiempo piñataq tarikushanchik. Señor ninchik Jesuspaq kutimunanqa qayllañachu manachu qaylla. Allintachu nuqa yupashani. O manachu mayk'aq kutimunqa Señor ninchik Jesús. O yupakushallani nuqaqa chay chikawataña kani iglesiapi. Entonces chaypi confiakusunman. Chayta nishan, sin embargo ninkaypiqa yuyayniyuq kanaykupaq. Yuyayniyuq kananchikpaqqa Tata Diosmanta mana kacharikunachu tiyan. Palabranta mikhuna tiyan. Chay chunka kamachiyninta ama qunqanachu tiyan nuqanchik. Chayta nishawanchik. Chayrayku kay nanpiqa leerisunchik hinata castellanopiqa nishan. A medida que emplee su conocimiento recibirá más. Algunos que tienen solamente un talento creen que no pueden hacer nada. Ichari. Mateo 25 chayta palashawanchik. Uhmanqa talento, uhmanqa iskayta, uhman 15 pishqata. Tal vez okinqa nuqaqa huch'uy, uhsito, ampayqa pullasaq, sallch'apusaq. Chay yachaytaqa yachayninchikman hina haywawanchik Tata Diosqa chay willanapaq. Imayna yuyayniyuq chayman hina haywawanchik. Poquchina tiyan, hermano, hermana. Poquchina tiyan chaytaqa. Chayrayku nishawanchik mana nuqanchik Señor ninchik Jesusmantaqa karunchakunanchik tiyan. Kay San Juan 15 chunka pishqayuq y pishqakaq huch'uchillaypiqa nin: Nuqa kani uva sach'a, qamkunataq ramas kankichik. Señor ninchik Jesús uva sach'a, nuqanchikqa
ramas ninkanchik. Pillapis nuqapi kaqqa, nuqataq paypi, pillapis paywan kawsakunchik chayqa paytaq nuqanchikwan. Chayma ashkhata puqunqa. Chay ashkhata puqun paywan mana payman kachaykasunchik ashkha puqusunchik. Sapanchikqa mana imaniwanchik pero mana nuqawanqa mana imatapis ruwayta atinkichikchu. Mana Jesuswanqa mana ni ima ruwayatinchik, mana palabrallantas ma entendiyasunchu. Mana nuqapi kaqqa rama hina hawaman wich'usqa kanqa. Mana paywanqa entonces rama hina ch'akipusunchik hawamanta wich'usun. Imallapaqña chay servinri nishawanchik ch'usa kanqa. Kunanqa nin chay ramasta tantaspataq ninawan inqaykunku k'ulananpaq. Entonces Tata Diosman kacharikapusun chayqa, entonces ch'akipusun imallapaqña servin nina lawrayllapaqña kanaykapusun ninam inqaykapusunchik palabran. Chay makananpaqtaq nuqanchikqa mana puni Señorninchik Jesusmanta kacharikunachu. Chay chunka kamachiyninta sumaqta hap'ikuna tiyan sunqusninchik. Chaytami hermana parlarishawanchik kay tawakaq tapukuypiqa. Tata Dios bendicichun palabranta. Amén. Pachi Pastor Demetrio, allen kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Phesqa kaq tapukuytaq nishan. Mayqa p'unchaykunapitaq yachayta atisunman Diospaq yachayninta. Kay tapukuyta qusonchis hermano Guido. Pay kutichimunqa haqay Mendoza llaqtamanta. Pachi, hermano Richard. Imaynalla munasqa hermanos. Dios tatanchik sutinpi napaykamuykichis. Kunanqa kaypishqa kaq tapukuyta kutichisunchis. Imaynatachus Biblia niwanchis kay libropiqa Salmos capítulo 119 versículo 33 pi. Niwanchis ahinata yachachiway hatun tatay llanta kamachiykunamanta kallch'asaq tukukuqtinkama. Hermanos, hermanas, noqanchis Cristo yachay wasinpi yachakuqkuna kanchis. Kay pachapiqa Cristoqa yachay wasin kapun, iglesia yachay wasinqa. Entonces kaypiqa noqanchis tukuy imata yachanchis. Sapa sábado rinchis kay yachay wasimanqa. Y durante la semana peja, lunes a viernes, yachanchis wasinchispi, estudianchis kay bibliotaq. Entonces, examen rindina kana, evaluación ta, kay yachay wasita tukuchinapaq. Wakinkunaqa kay yachay wasitaqa saqinku, mana tukuchinkuchu, pero kaypi tapukuy kan, sapa pichus huyarishanku. Hermano o hermana pichus huyariwan, kay yachay wasita tukuchinkiñachu. Mayk'aq tukuchinki kay wasitaqa, kay yachay wasipiqa. Mayk'aq tukuchinki estudiosniykitaqa. Mayk'aq bautizakunki. Noqanchis graduakuna kay yachay wasimantaqa. Graduacionqa bautizo. Pichus kay yachay wasita tukuchinqanku, hanaq pacha yachay wasiman rinqanku. Haqay hanaq pachapiqa astawan yachasun. Imatachus mana yachanki kay mundupiqa, imatachus mana entendinki, Dios tatanchis o Jesús pay yachachiq kanqa. Entonces, hermano, mana tiempo yachanapaq kanchu. Sichus kawsaynin kan noqanchispaqta yachasun. Tukuy kawsayninchispi astawan yachasun. Hermano, hermana, noqa invitayki, hamuy kay yachay wasiman, hamuy astawan yachaqana, ahina noqanchis graduakuna, hanaq pachaman rinapaq. Amén. Pachi, hermano Guido, allen kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Soqta kaq tapukuytaq nishan.
ima relación taj tian uhruna anchata yachakuyta munan chanta hinayata creencianmanta kunanqa kutichisunchis kay soqta tapukuyta Salmos p'anqapi hatun yupayninta kashan pachaq chunqa hisq'onniyuq huch'uy yupayninta kashan soqta chunqa soqtayuq yachayniyuq sumaq yachayniyuq ima kanaypaq yachachiway imaraykuchus kamachisqaykimanta hap'ikuni tapukuytaq nishan ima relaciontaq tiyan uq runa anchata yachakuqtaq munan chanta hinallataq creencianmanta kaypiqa nishawanchis yachachiway imaraykuchus kamachisqaykimanta hap'ikunaypaq relacionqa kasyan chay yachay hanaq pachamanta noqanchispi kutirichiwanchis Diospaq ladunman creekuspa payman sichus noqanchis mana creesunchu mana mañasunchu yachachiway imaynatachus noqa purisaq imaynatachus ruwasaq chaykunastaqa mana hap'iqasaqchu chay kashan relacionqa notapi nishan qankunas allinmanta ruwaychis qankunas sapa uj sumaqmanta ruwaychiq wiñaychis sapa día chay graciapi chantapis sumaq kanaykichikpaq wakichisqa kanaykichikpaq maypichus noqanchis kasunchis Príncipe Emanuel kashan banderanwan paywan ripusunchis noqanchis creekunchis paymanqa noqanchisqa ninchis qan hamunki kayman salvaq tukuy wawashniykita kunanqa noqanchisqa qanman creykuyku chaymantataq qan apamunki hanaq pachamanta chay yachaykunasta imaynatachus noqanchis ruwananchis tiyan purinanchis tiyan llank'ananchis tiyan imaynatachus parlananchis tiyan waqkunasman yachanankupaq creekunankupaq qanman noqanchisqa ama qhipakuspa tukuy sunquwan rina tiyan payman pay chay munakuywan chay khuyakuywan noqanchista waqyashawanchis Amén qanchis tapukuytaq nishan ima willakuytataq chanta mañakuytataq ruwananchis tiyan kay tapukuyta qosunchis hermana Ángela pay kashan haqay Santa Cruz llaqtapi chaymanta kutichimunqa Kay p'unchaypi wathimanta saludarimuykichis kay Santa Cruz llaqtamanta allin p'unchay kachun tukuy hermanospaq hermanaspaq maypichus tukuy Bolivia enteropi tarikunkichis qanchis watukuy Ahinata nishan imaynatataq noqanchis mañakunanchis kashan Tata Diosmanta ima peticiontataq ruwananchis kashan imaynatataq noqanchis Tata Diosmanta mañakunanchis kashanri nispa chay watukuy kashan entonces kay Salmos libroman hinaqa chay 143 versículo chunka chaypi nishan Ahinata yachachiway voluntadnikita qan hatun Dios kanki chay allin espirituykita chaywan guiaway kay hallp'apatapi chiqanta kawsanaypaq nishan kay David Ahinata mañarikusqa yachachiway voluntadnikita porque qan hatun Dios kanki hatun atiyniyuq chay allin chay espiritukitata chaywan guiaway kay hallp'apatapi chiqanta Ahinata nirqa kay David noqanchispis kikillantataq mañakunanchis tiyan Tata Diosmanta yachayta porque paymanta chay yachay hamun imaynatachus kay David mañakurqa hinata mañakunanchis tiyan hermanos noqanchispis sapa p'unchay yachachiway voluntadnikita ruwanayta hatun Tata Dios kanki nispa chay Santo Espirituykitata t'akaykamuwayku sunquykuman nispa
noqanchis mañakunanchis tiyan chiqanta kawsakunanchispaq, porque noqanchikqa huchallinchis, pantanchis ima ratupis sapa p'unchay parlaspa piensaspa pero Tata Dios yachayta quwasun, chay Santo Espirituta apachimuwasun voluntadnin ruwananchispaq. Mana nima kanchu nin kay mana necesitanchikchu kay mundo kusamanta, astawan noqanchis munanchis nin Tata Diospaq yachachiyninta, Tata Diospaq poderninmanta, Salvadormanta, chay Evangeliomanta revelanata kashan kay mundo cristianas kashanku revelananchis noqanchis tiyan yachachinanchis tiyan anchaypaqtaq noqanchisqa mañakunanchis kashan Tata Diosmanta imaynatachus kay David mañakurqa ahinata hermanas, paymanta sapa p'unchay mañakunanchis tiyan oración niqta, manchaytapuni Tata Diosmanta mañakuna hermanas mana qunqaspa sapa p'unchay ahina chiqanpi kawsakunanchispaq chantapis yachachinanchispaq runa masinchista. Pachi hermana Ángela, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Hinamanta tukunchis qawariyta yachaqakuna p'anqata. Nuqanchisqa willananchis tiyan. Chay chiqanqa qosqa kana tiyan Espíritu Santo atiyninwan. Mana nuqanchislamantachu. Espíritu Santo parlanan tiyan nuqanchispi, nuqanchismanta pay quwasunchis allin parlayta. Espíritu Santoqa atipayta quwasunchis. Chantapis chay atipayqa nuqanchisqa hallch'akusunchis. Mañakuna tiyan tatanchista Espíritu Santota kachamunanpaq, tiyakunanpaq nuqanchispi. Chaypiqa pay llank'anqa nuqanchispiqa. Allin kachun tukuy qankunaspaq. Amén. Munasqa tatay, qan kashanki haqay hanaq pachapi. Chaymanta uyarimunki tukuy wawashniykita tatay. Kunan kutipi mañakuyki chay yachakuyta maypichus qanmanta hamushan qanllapi tiyan chaykunaqa wawashniykita yanapay tatay, kallpachay Espíritu Santuykita kachamuy llank'ananpaq sunquykupi tatay. Angelesniykitataq kachamuy hark'akunanpaq tukuy wawashniykita. Qanllapi salvacionqa kashan. Nuqayku atinikuyku qanman tatay. Perdonawaykutaq tukuy huchaykumanta kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén.